Nay, sabidong mo't day tayo gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabaray kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin kagayem. Sakbay na, kablaawan tayo man pa'y nagitin listeners tayo dita Aman Jordan ken Abra a probinsya ni Imelda Reyes. Kastamet, nagiti listeners tayo dita Upper San Agustin, Bawang La Union. Nagiti Sandaga family ken Sabado family. Ken kadagiti amin a subscribers ken supporters daytoy a programa. Kumusta kay amin ita? Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan Anapol 1. Forever Lobat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Raol, apay adi ka pa'y lamang asawa. Asino ayat ti urayam? Di pa'y siguro na yanak ti makagasat ko antay. Unay daytan? Amangan no maaw-awir muntupay. Kat inton dumakkel, isugayam tagbalin a forever mo. Kasla ni Vic, kastamot ni Pulen, isuda adwa. Nga inub-ubba pay ni Vic ni Pulen, idi ubing pay. Idi kwan, isumot gayam ti maasawan wano forever na. Ha? Ay gamuna yun nakapaot no kastamot. Adamot mabalindit Sino ngayon na? Ti kadwak ni Inday. Dajay lobat akanayaw ti utak na. Anya ti amam no fully charged stone no maasawam. Amangan no agor oray la iti forever na maut. Mangi charge iti utak na. Ay nanti, saan na ma-fully charged ti forever lobat? Na-drain law na yun. Anya. Ay saus, dagitoy mo't amanok. Kinaray kay dan ti binilag nga irek. Hoy, da kayo amanok! Pumanaw kayo dita! Diyo karay kaya ang dagiti irek! Hoy! Show! Awan, talaga anatangkang ti ulo da. Oray agraod ti karabukog kaon, didak dengdenggan. Bay akman laengan. Nana, jak maabog dagiti manok, ibusundan dagiti irek, inaabog mo lakta kumaa, didak ngut ikaskasaw, natangkang ti ulo da, sana mabali na di mo maabog, Inday. Anya nga'y taramidok nana, kat natangkan mo ti ulo da,
But-but ngem angamen. But-but ngem ida. Isu angaraw. Inak but-but ngem ida. Lalaingem tapno damot sirbi at ipang suswildokken ka inday. Wow nana. Agsubli ak iti ayanda. Ta but-but ngem man ida. Aoy, da kayo ang manok. Di yulat ta kayat ti pumanaw dita. Pumanaw kayo na dita. Show! But-but ng kayo man laengaw. Ala, no di kay payla pumanaw dita. Umayaw, dagiti alalya. Bekelun da kayo. Ha? Kasla awan nangagda. Anya nga tanti aramidaw. Awan, talaga di da maabog nana. Di da mabutang. Bugaw kada ungot ti pamayak ngem awan latamet. Kasla awan ti mangmangagda. Imbagak metenken ka abut-but ngem. Ay saan ato malab nana. Binut-buteng ko ngarud ida. Kasanungay ti panang but-buteng mo kada kwada. Imbagak ano di dalat ta pumanaw. Umayan dagiti alalya mang bekkel kada kwada. Anya? Al-alya, ti pinang but-buteng mo kadagiti manok. Hoy, da kayo ang manok. Di yu gayam kabuteng talalya Aguray kayo man. Makita yaw, dato'y gum ko abunang. Kaas-asa launay daytoy. No di kay payla pumanaw, ay saksaken kayaw. Naa, sandan samot akabutang to'y bunang. Aguray kayo man, taiwas-awas ko dayto'y abunang. Matamaan ti matamaan, umayakaon, matay kayo! Matay kayo! Delikado mo't gayam di rito yung kanya kantay. Asino? Ni Inday Apay ayang amen. agwalwalaan na labsak. Anya? Agpagpagunggan. Agririyaw ngay waswasawas na tigem na abunang. Sigurado ang matay tiyo masidagkan ko na. Ngamin kastoy ti ipukpukaw na. Matay kayo kung kunana. Apay inday, adda ka di kinaapam, awan maut nana, naghuramintado ka kanaw, ket impukpok ka umuti, patayin kayaw, akagiddan ti panangiwasawas mo iti bunang. Ha? Kano? Dakes ti pumatay inday, laglagi pumday ta. Saan mo lakit dingar aramiden day ta, uray kasano ti pungtot mo. No ngay bilinin dak, saan mo apat pasyente sino man amang bilin kun ka, imulam di ta panunot mo. Dakas ti pumatay. Anya nga ta ti arami daw, binilin nak
Ti among ko bakit? Asa anak apo matpatay tadakas. Kalpasan na. Ibaga na ang urungurek jay manok. O, jak kayat di kaslapim mataya kon. O, oray di ta namuton. Jak tung paalun day jay. Makaamunton. Talaga ka di akas niya ti utok ni Inday, ante. Kasla sana makaawat. Wen nga rod, binilin ko apartyen na jay manok ta isot si dami. Na, di namut kinut ko te. Naawatak-latan iso binaybay akon. Awan ti mabalin tayo, tanaiyanak akulnut. Anya? Saan abali? Ta napintas ni Inday. Adumot ti atiwan na dita No nakasangaw, no nakasikig, napintas. Kasla artista. No nakatalikod, napimpintas manun takasla agliklikod nga artista. Isula ang ata kulnat. Awan pang binuram iti utok na. Nagawang. Ay, awan Lobat nga utak. Narigat ang makasapul iti forever na, no lobat kanayaw. Forever lobat nga utak kanday. Ay unay daytan. Ang ma-charge mo't siguro ti utok na. No adan to mga sawa ken kuana. Daytan ton ti mang fully charged. Iso nga asawa umon. Ay, madia ante. Dayjay kinakulnat na, makapalubat. Inday, siya kunti mapanagsakada. Iso si kati agbantay dito istor Wow, nana! Saan mo basta iyawat tigatangan da? Damagumpay, no anya talaga tigat-gatangan da. Kas pangarigan, no dakkel, wano baset, no puraw, wano nangiset, kas kumaitisuka, ada puraw, ada nangiset. No soft drink mat, damagam no dakkel, wano baset. Basta damagam, tapno didag subli-sublay. Saan naparikot day tanana? Amok, adamot nakam kan panunot ko. Adamot utek ko nana. Ha? Anyat gatangem tata simaw. Itlog. Manaw. Dua. Anyat kulor na. Puraw Ada ayamot nangisit nga itlog. Adala tamot siguro tata. Ta adamot brown. Adamot red ako nada. Puraw nga itlog, tigatangag, jaskay. Dakal guno basay. Dola nga itlog tigatangag, nagadaw, apanaktak mo, animal. Pusa uno marabutay. Anya? Ada dut-dut na uno awan. Ha? Ada ngamin dut-dutan nga aso. Adamot kalbaw. Ay, itlog, tigat-katangag. Apa yan nagturong ti saritaan iti aso akalbaw. Anak ti jablaw. Alakat pasensya amon asimaw. Ta binilin ko nga men adamagan na anaimbag no anya tigatangan ti may sa tao. Tila madamdamag na pangpabayag. Dola nga itlog di gat-gatangag. Ngam imabot pala ti makatawan. Ay unay daytan kaka. No itlog no konak.
isot na ko maadago san iti dakulap kaw. San nga nagado pala nga interview. Akas laki din ag-interview amang tad iti relief. Just kay. Alakit mauawa tamlatan tamumutan. Lubat akanayon jay utik na. Kaslawan pan naka-charge na. Imbag pa'y ka dyan na drain a battery. Ada pan naka-charge na. Ay, just kay manay. Pinag-high blood gayam ni Inday ni Tata si mo antay. Mas daawak mo't Nukas di ko man, saan na nasungsungbatan ng iti saludsod ni Inday? Kasano no sa bali mo ti maitud na. Itlog lang, ba't ngagpaysaw? Alangan mo, pidutan na dita ti itlog talutiit. Common sense mo Kulnot nga raw. Awan nga raw ti common sense ni Inday. Talubat akanayon. Kawaw ti utik na. Ulay daytan. Imbaglakit din ata napintas ni Inday. Tano saan ay awanag ti sirbina a tao. Anya? Apay Inday. Idi agad adal ka. Anda mo lang napintas agradaw. Napintas agradaw, nana? Wan, nangato agrado ti kayat ko asawan. Ay, wan mo't anana. Manungay mo, ti itid ni mammo agrade mo. Nangaton aja 75, nana. Ha? Nangato ki denjag kulkulimbitin. Nung naligsay labas si di natin nagaan. Nangaton day jay nana. 75, nangaton At dan tupay may isa 69 kaw. Ha? Apay awan ni Auntie Linda. Awan, iso asyak ti pinagbantay na dito store. No, aday bilin mo kan kwa na. Ano sa mo nga isurat? Tamangan laang no da malipatak apasot ti ibagam. Ulay daytan Inday. Mabalin mo't latta nga oray di mon isurat. Ibagam latan ata ibagak taw no malagip kaw. Anya? Anya ayat ibilin mo para kininana Linda. Awan ibilin ko. Umayak lang gumatan. Katapno di kan nagdamag-damag. Kumplit tuwa kon ti ibagakin ka agarangag. Jak kayat ti mataktak akas iti panakataktak ni Tata Simaw. Anya aya nga men tigatangam Raul. Gumatangak iti suka apuro. Color brown. Awan laok na adanom. Sukang ilokaw. Di nakabuti ti tubay to. Anal sa masuka. Pangartam ko iti ginatang ko nalo masili. Ay, awan Awan tila ko may anartum asilay. Anya? Ay, madrain ti utek ko kan kain day. Gumatangak maninday. Anya tigatangam. Saan ka nagdamag? Noon na dyan bagak. Si uli mag. Ngayawat mo kanyak. Un ang araw, tata. Ngam ibagam ano niya tigatangam. Ikan nakiti uray anya ditan na soft drink. Ta inumikaw. Wow, tata. Saan ka nagtagaray? Ta mga numaylawan mo tumanang tagdamag. Agakong dito'y plastic. Oh, adtaw, tata. Imbagak aya kay silupin mo.
Ha? Ti ko na, inumu kong ditoy. Nakabuti latan ngay kami ti strona. Jablaw. Ha? Isu nga rod ako nakken ka damagem amin tapna awan ti makuna di gumatgatang. Apay ngay anagul ulimik kalatan. Di na magkayat nga agsauak nana. Di na kayat nga agdamag ka. Wan, di na kayat nga agdamagak. Dayta ka ti kunak no agdamag ka ngamen out of topic. Ha? Tila madamdamag mo nga men nga wamag kay papanan na. Just kiki day. Kasanula no kastoy latan. Agnanayon latan akasta inday. San la amalobat ti utek ko kan. No di pa ikat madrain. Just kay. Forever lobat. Oh, naidaytan. Alak, ano samon ani inday na nalinda? Alright, nagagit mo eh. Kan, dahil ang style na saan na nga mo ti mangloko. Nasingpay. Ti dakas no sobra ti laeng ti katulong mo nga orela lukwen no takawan na kan. Ay, daytan ti maday. Narikat ti kasta. Bueno, ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Forever Lobat. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsarunupay apakasaritaan. Ngayon kam itampok metlaeng dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision Giovanni. Isursurat kaniti direksyon Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.